Yesu ashimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Ndabanukije mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. N'umunezero udasanzwe, ibyishimo kubana namwe kuri uyu mugoroba kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana se umwami wacu Yesu Kristo kubwo kugira neza kwayo, kubw'imbabazi zayo zidasanzwe, itwemereye ko tubana muri aya materaniro yo kuri uyu mugoroba kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Uyu munsi wo guhimbaza no gutazira tugiye gusangira ijambo ry'Imana kugira ngo uyu mugoroba twumve icyo Imana yaduteguriye. Munyemerere dufata akanya gatoyi cyane ko gusenga mu byo kwiyegereza Imana kugira ngo dushobore gusangira ijambo ry'Imana yo kuri uyu mugoroba. Murakoze cyane. Data, mu izina rya Yesu Kristo turaguha ishimwe n'icubahiro. Mana, turaguha ishimwe n'icubahiro, turagushize hejuru, turakubashe kuri iyi saha Mana. Turagushimiye kugira neza kwawe, turagushimiye imbabazi zawe, turagushimiye imbabazi zawe n'ubuntu bwawe budasanzwe. Mana, ubananya kwereka abagaragu bawe, ubananya kwereka ubwoko bwawe. Duciye bugufi, tuguha ikaze mu ijambo ryawe ngo utwigishe, uvugane n'imitima yacu mu izina rya Yesu Kristo. Uvugane n'imitima yacu Mana, utugirire neza. Uhoraho Mana yacu, ijambo ryawe rikurikirwa n'ibitangaza n'utwumiza ngo ijambo rya Mana riri. Turakwakiriye, turagushize hejuru mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Rero murakoze cyane. Reka tugiye gusangira ijambo ry'Imana muri kano kanya. Ijambo ry'Imana nk'uko mwagiye mubibona, ijambo ry'Imana iryo navuga rifite teme cyangwa ijambo ry'umutwe rivuga urafite so mu ijuru. Ufite so mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Ufite so mu ijuru. Reka tudatinze tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice ni cya 7. Igice cya 7 ku murongo wa 11, ndumva ari wo murongo tugiye gusangira. Matayo igice ni cya 7 ku murongo wa 11. Turaza gusa n'abaja haruguru gatoyi, ariko uyu murongo wa 11 cyane niwo tuza kubakirako. Haravuga ngo ko muri babi kandi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, none so mu ijuru ntazarushaho guibyiza ababimusabye. Imana ishimwe cyane. Ko muri babi kandi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, none so mu ijuru ntazarushaho guibyiza ababimusabye. Imana ishimwe cyane. Hano nk'uko twamaze kubivugana, tugiye gusangira ijambo ry'Imana kuri uyu mugoroba. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana rivuga ngo ufite so mu ijuru. Ufite so mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Iyi nkuru turiko turasoma hano muri Bibiliya, dusoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo nk'uko namaze kubibabwira. Turabona ahantu henshi cyane Yesu yagiye abwira abigishwa be, agira abwira abe Yesu yagiye avuga cyane abigisha ku bintu bijanye n'ubwabi bw'Imana, ababwira icyari kimuzanye hano ku isi. Hano Yesu yari karababwira, yari novuga ngo aya n'amajambo Yesu wenyene yivugiye abwira abigishwa be, ababwira bakiri kumwe hano ku isi. Arababwira, arabibutsa cyane cyane. Hano turababona ivyo yari karababwira byari bijanye no gusaba. Yaragiye kubigisha uburyo bakwiye gusaba. Ariko usubiye inyuma gatoyi, turabona Yesu kenshi yagiye ababwira, yibutsa itorero, yibutsa abantu be, yibutsa abamwiringira, abamwizeye, ababwira yuko yaje hano ku isi azanye ubwami, ko ari umwami w'abami. Imana ishimwe cyane. Tubona rero hano Yesu yerekanye kenshi ivyerekeye ubwami. Arababwira yuko abwira abantu ivyerekeye ubwami bw'ijuru. Abo yaraje kubwira, ndavuga twebwe n'abicyo gihe, yarababwira atiyibagije, abibutsa yuko, urabona kenshi uburyo agenda ababwira, yarababwira yuko abwira abantu basanzwe basa n'abari mu bundi bwami bayoboka, ubwami bumvira, ubwami bakoreramwo, ubwami biringira. Ariko azababwira ko ubwami bwo mu ijuru aribwo yaraje kwerekana hano ku isi, ko ari ubwami butandukanye n'ubwo bari bamenyereye. Muri make yaraje kubereka yuko hariho de principe, hariho ibintu bitandukanye n'ivyo bari bamenyereye. Uburyo yabaye hano ku isi rero, ubuzima bwe yashoboye kubamo hano ku isi imbere yuko aja mu ijuru, bwarerekanye neza, bwaragaragaje neza yuko ari umuntu adasanzwe, yuko ari ubundi bwami budasanzwe bwari buje gukora hano ku isi. Imana ishimwe cyane. Uburyo yavuga, insobanuro y'ibintu byinshi cyane, insobanuro ijanye n'urukundo, insobanuro ijanye n'ubutunzi, insobanuro ijanye n'ico no kwita amahigwe, abita abahigwe n'ibindi byose byagenda bitandukanye n'ibyo abantu bari bamenyereye, ibyerekeye icubahiro
n'ibindi byinshi cyane byaragaragara by'ukuri yuko Yesu ibyo aje kuvuga hari itandukaniro. Rero ubwami bwo mu ijuru bwari butandukanye n'ubundi bwami, novuga ngo ubwami bw'isi bari bamenyereye. Hano rero Yesu aravuga cyane ku bintu bijyanye no gusaba. Tumubona rero ariko aravuga, iyo usomye gatoyi ugasubira haruguru gatoyi kuri iri jambo, Yesu abwira abigishwa we, arababwira ati musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakugururirwa. Kuko umuntu wese asaba ahabwa, usaba wese usaba ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga akingurirwa. Mbese muri mwe, arababwira amajambo, ababwira ngo ku murongo w'9 ababwira ngo mbese muri mwe hari umuntu umwana we yasaba umutsima akamuha ibuye, cyangwa yamusaba ifi akamuha inzoka? Wa murongo tugiye gusangira n'umurongo rero wa 11 abwira ngo ko muri babi kandi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, none so mu ijuru ntazarushaho guha ibyiza ababimusabye? Imana ishimwe cyane. Usubiye inyuma gatoyi turabona neza ko hari uburyo ariko arabasobanurira, arababwira tumviriza, namwe muri abantu beza. Ntiyabwiye ngo muri abantu beza, ariko harakaje jambo yababwiye ngo namwe muri babi. Yarabwiye ngo nahari babi ariko bafite abana bakunda, ngo naho muri babi abana banyu, ngo nta numwe muri mwebwe ngo umwana we yomusaba umutsima hanyuma ngo akamuha ibuye, ababwira ko yomusaba ifi ngo akamuha inzoka. Arababwira ati namwebwe murafise ababasaba, kandi ababasaba naho muri babi ntimutanga bibi, namwe mufise ababasaba. Ngo ariko nagira ndababwire ngo data wo mu ijuru ngo nimwaba mwebwe mutanga muri babi ariko mutanga ibyiza, ngo ariko so mu ijuru mwiza azorushaho kubaha ibyiza kuba bimusaba. Imana ishimwe cyane. Hano ukomeje neza, Yesu hari ahantu henshi yagiye avuga amagambo yerekana ubwami, yerekana ko ibyo yaraje kuvuga by'ukuri byari bitandukanye n'ibyo abantu bamaze kuyanga principe cyangwa bamaze gufata. Tugumye muri iri jambo rero rijanye hano Yesu ariko arigisha abigishwa biwe kubijanye no gusaba. Uyu munsi yavuga abigishwa biwe, hano mu ijambo yavuga abigishwa biwe, ariko uyu munsi natwe turabigishwa. Niwe waramaze kwakira Yesu umwami n'umukiza, uyu munsi niwe ariko arabwira. Uyu munsi iri jambo rirakureba. Twebwe tubaho hano ku isi turatwara ibintu byinshi dukeneye, turakeneye byinshi cyane. Umuntu wese ari hano ku isi aba hafise icyo no kwita need, aba hafise le besoin, ibintu akeneye. Hari ibintu umuntu wese akeneye mu buzima, hari ibyo dushaka, hari ibyo twifuza, hari ibyo twamaze kubona. Niyo umaze kubona kandi ubandanya hari ibindi ubandanya gushaka, niko umwana w'umuntu ameze. Turi hano ku isi, hari ibyo twama dukeneye iminsi yose mu buzima bwacu canke hano ku isi kugira ngo bikunde ko tuhaba. Imana ishimwe cyane. Rero Yesu araje kutwibuza ati ntabwo ari bibi gusaba, ntabwo ari bibi gusaba. Oya, gusaba Yesu aratwemerera ko dusaba. Reka ndakwibutse mwene data, gusaba ntabwo ari bibi, ariko Yesu hano aza kudushira ku yindi dimension, aza kudushira ahantu, adushira mu kibanza kingane tukwiye gusaba, tumenye uwo dusaba, tumenye n'uwo turi. Imana ishimwe cyane. Hano rero iri jambo tugiye gusangira hano kandi cyane tuko turasangira muri kano kanya rigira ritwibutse ibintu bikomeye cyane tuza gusanga muri uyu murongo wa 11. Niho nashatse cyane ko turi buhagarare ko cyane. Uyu murongo Yesu yavuze uvuga kuri umurongo wa 11, avuga ngo ko muri babi kandi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, none so mu ijuru ntazorushaho guha ibyiza ababimusabye? Imana ishimwe cyane. Mwibuke topic cyangwa ijambo ry'umutwe tuko turasangira muri kano kanya. Ndakwibutse ngo ufite so mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Ndakwibutse kandi usubire umbarire nimba ari umuntu ari hafi yawe muri ko murasangira iri jambo, umbarire ijambo ubwire ngo ufite so mu ijuru. Nimba ataho muri kumwe ubwire umutima wawe uti mutima wanje wibuke ko mfise data mu ijuru, uti mfise data mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Rero ufite so mu ijuru, reka nsubire mu iri jambo, ufite so mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Noneho turavira ijambo Yesu ariko arababwira, umuntu wese yakwibaza. Yesu avuga ngo none so wo mu ijuru ntazorushaho guha ibyiza ababimusabye? Hano umuntu wese yakwibaza, ni kuki Yesu yavuze ngo so wo mu ijuru? So papa wawe wakubyaye, nguyu wo mu ijuru. Rero dusanga muri iri jambo, nagira ngo tuvuge ibintu bibiri bikomeye tubona Yesu
icyo navuga mu buryo je nahishuriwe, mu buryo natahuye, nabonye mwiri jambo ibintu bibiri bikomeye Yesu yashatse kutwereka twebwe nk'abasaba, nta twebwe twemerewe gusaba, nta twebwe kenshi twama turiko turasaba, dusaba Data. Ibintu bibiri bikomeye yatwibukije ni biki? Icyambere, Yesu atwibutsa abo dusaba, abari uwo dusaba wari we, Imana ishimwe cyane. Icya kabiri, atubwira twe abo turi, tubonamo twe abo turi. Reka tuvuge kuri ibintu bibiri, tugende gake gake tuvuge kuri ibintu bibiri. Hano icyambere, Yesu aravugira ijambo, arababwira ngo so wo mu ijuru atwibutsa uwo dusaba. Uwo dusaba ko atari umuntu wari we wese, uwo dusaba turasaba Data. Uwo Data naho akamutandukanya canke akamutandukanya n'abandi ba Data twaba dufise canke twaragize, arabitandukanya cyane. Aravuga ngo so wo mu ijuru, Data wo mu ijuru, Imana ishimwe cyane. Ahantu ngo Data wo mu ijuru, ishima Imana. Iyo uravye ijambo ry'Imana, abigishwa ba Yesu bageze ahantu babona Yesu, bamubona, bari bamuzi, ibyo bamuze ku byinshi, baramuzi akora ibitangaza, baramubonye azura abapfuye, baramubonye akiza abagwayi, baramubonye akora ibitangaza byo guhindura amazi vino n'ibindi byinshi cyane babonye kuri Yesu. Ariko umunsi umwe nkunda abigishwa b'ijambo bamubwiye, baramwegeye baramubwira ngo Data, baramubwira ngo Mwami, ngo mwigishe, utwigishe gusenga. Imana ishimwe cyane. Baramwegeye bamubwira ngo mwigishe, twigishe gusenga. Yesu ijambo yababwiye, arababwira ngo nimwasenga ngo muze muvuge gute? Aravuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, Imana ishimwe cyane. Noneho uburyo yabigishiye gusenga, ahera kubereka uwo bagiye kubwira. Arababwira ngo Data wa twese uri mu ijuru, abibutsa uwo bagiye kubarira ko atari umuntu asanzwe, ko ari Data wa twese wo mu ijuru. Si umuntu asanzwe gusa, ntabwo ari umuntu turinganiye, ntabwo ari umuntu, ni umuntu ari ahantu hadasanzwe, hadashikwa n'uwari wose, n'ahantu umuntu wese adapfukwa agiye. Ababwira ikibanza kidasanzwe. Reka hano banze nakubwire kugira ngo dukomeze neza. Buriya ikintu cyose gikomera cyangwa gihabwa agaciro bivanye naho kiri. Imana ishimwe cyane. Reka ndakwibutsa aka kantu, burya kenshi ikintu kigira agaciro bivanye naho kiri. Imana ishimwe cyane. Mu rugo iwanje dufite icyo no kwita ibikoresho, ibintu byose dukoresha. Ariko nshima kenshi iyo nshatse kubona iyo ikintu dushatse kwiha agaciro gikomeye cyane, ibikoresho, dufite ibikoresho byo mu gikoni, dufite ibikoresho bikora hanze n'ibindi byose. Ariko ari ikintu mpora mbona iyo dushatse kubona ikintu gifite agaciro, baragitora ahantu kiri, bakakibika ahantu ubona ko ari ahantu hadasanzwe. Ngira abamama muri ko mumurikira kenshi murabizi, muraza aho mubika ibyo no kwita levere z'abashitsi, ibirahuri by'abashitsi, ibintu musanga mutegurira abantu badasanzwe baza kuza hano bitereka. Ariko hari n'ibintu utereka ahantu hariho hose. Rero ikintu bivanye n'icyo kiri bukore, nuvuga ngo agaciro kaco kenshi tukabonera naho kiri, aho kibikwa n'icyo kiri bukoreshwe. Imana ishimwe cyane. Hano rero aratwibutsa ijambo ryatubwira ngo uwo Data bavuga, Data wa twese wo mu ijuru. Uwo Data bavuga ni Data wo mu ijuru, uwaremye ijuru n'isi, uwaremye ibiboneka n'ibitaboneka. Muri iri jambo rero tubona uwo turiko turasaba, dukwiye kumenya uwo dusaba ko atari umuntu asanzwe. Ntabwo uwo dusaba ari maribobo, ntabwo uwo dusaba ari umuntu ari mu muhanda, ntabwo ari umuntu ari ahariho hose. Uyu muntu dusaba ni umuntu adasanzwe, ni umwami w'abami, uganza abaganza, umwami w'amahoro, umwami yaremye ijuru n'isi, iboneka n'ibitaboneka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero icyambere avuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, ngo so wo mu ijuru, udasanzwe wo mu ijuru. Ariko icya kabiri avuga gikomeye cyane, aravuga kuri iki ngo, aravuga yavuze ngo so, ngira urumva relation irimo. Imana ishimwe cyane. Yavuze ngo so, yavuze ngo so, ubwo nyene umuntu akubwiye ngo so, ngira mwese murabitahura, harimo relation y'umwana n'uwamubyaye. Imana ishimwe cyane. Yavuze ngo so wo mu ijuru, muri make aratwibukije abo turi, twebwe turi abana ba Data wo mu ijuru. Muri make turi abana b'ijuru. Imana ishimwe cyane. Data wacu ari mu ijuru, uwo dusaba, uwo twahamagariwe gusaba, uwo turiko turegera, ntabwo tumwegera nk'abantu basanzwe.
uwo twegera n'umuntu adasanzwe kuko ni data wa twese, ariko n'uwari karamwegera ari twe Yesu ari karabwiye namwebwe mumwegere nk'abana be. Imana ishimwe cyane. Rero hano tubona Yesu yakozemo, yariko yerekana ibintu bibiri bikomeye cyane. Yatwibukije uwo dusaba uwo ari we, ariko kandi atwibutsa natwe icyo turi. Imana ishimwe cyane. Ngarutse kuri cya kintu cya mbere Yesu yatubwira, aricyo kutwereka uwo dusaba uwo ari we, ko ari data wa twese wo mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Hano nagerageje kurondera ijambo ry'Imana ryo twereka neza rikafatiriza hamwe kugira ngo twumve uwo dusaba, kugira ngo twumve uwo dusaba uwo ari we, ariko kandi natwe tumenye abo turi. Noneho tumenye uwo dusaba ninde, ashoboye iki, noneho natwe ikibanza dufise nk'abana twagishitsemo gute. Noneho ngerageza kurondera muri Bibiliya ijambo ryoshira hamwe ibyo bintu byose. Imana ishimwe cyane. Nagerageje kureba ijambo ryadufasha, n'amajambo menshi cyane tugenda tubona hano muri Bibiliya ritwereka abo turi, ko turi abana b'Imana, ritwereka data wa twese n'ibindi byose. Ariko nagerageje kuraba nshakisha kugira ngo ndabe nirihe jambo, nawe ndasenga ngo umwuka w'Imana akwinjiza ahantu uronka ijambo rikwereka usaba uwo ari we, ariko nawe rikwinjize kumenya wewe icuri. Reka unyemere rero dusangire uyu murongo, numvise umengo wadufasha cyane muri ibyo bintu bibiri, kutwereka uwo dusaba uwo ari we, ariko natwe icyo turi n'ingene twakironse, n'uburyo ubwo burenganzira cyangwa iyo privilege tuyifise, tumenye uwo muntu dusaba uwo ari we, ariko natwe icyo kibanza twagishizemo gute. None uwo murongo tuwusangire, turaza kuhagarara ko ndakwibutsa kandi yuko turi kuri ya teme, tukiri kuri rya jambo, mwibutsa kandi ko ufise so mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Ufite so mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Ufite so mu ijuru mwene data, ufite so mu ijuru mwene data. Reka dusomere ijambo, nyemere reka tuhasome. Ni cyete Paulo yandikiye Abikolosayi, igice Paulo yandikiye Abikolosayi igice cya mbere. Urwandiko Paulo yandikiye Abikolosayi igice cya mbere, ndumva twahera kuri uyu murongo. Reka duhere ku murongo wa 15. Duhere ku murongo wa 15. Abikolosayi, urwandiko Paulo yandikiye Abikolosayi igice cya mbere, tuhera ku murongo wa 15. Ndasoma mu izina rya Yesu. Ni nawe shusho y'Imana itaboneka. Reka duhere 14, murambabarira, duhere kuri 14. Abikolosayi igice cya mbere, duhere ku murongo wa 14, turaza gushikana ku murongo wa 16. Niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Ni nawe shusho y'Imana itaboneka, niwe fura mu byaremwe byose, kuko muri we arimo byose byaremewe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose, n'ubutware bwose, n'ubushobozi byose. Niwe wabiremye byose, kandi rero ni nawe byaremewe. Imana ishimwe cyane. Uyu murongo reka tuwusangire, tugende gake gake, noneho twumve neza. Ndakwibutse ko ufite so mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Ariko byagenze gute ngo jewe ndonke data mu ijuru? Ariko ngo byagenze gute uwo data nawe anezererwe, yumve by'ukuri, anyemere ko byakunda ko ndamusaba? Hano rero Paulo yandikira icyete Abikolosayi. Uyu munsi reka igwandiko Paulo yandikiye Abikolosayi byitwe ko yagwandikiye wewe. Uyu munsi wumva ijambo avuga, aratubwira neza, atubwira Yesu, atwereka ingene Yesu ari umucunguzi wacu, ari we muremyi wa byose. Muri makana dusomye hatwereka neza uburyo Yesu ari umucunguzi wacu, kandi akaba ari we muremyi wa byose. Imana ishimwe cyane. Uyu niwe ndakubwira, niwe data. Imana ishimwe. Aravuga ngo niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone ko barirwa ibyaha byacu. Tukiri hano turamenya yuko Yesu yitanze ku musaraba, amena amaraso ye kugira ngo jene amaze kumwakira, amaze kumwizera, twamaze kumwakira mu mutima, acika umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Icyo gikorwa twakoze cyo kumwiri, cyo kwizera igikorwa yakoze ku musaraba, cyatwijije gihindura stati yacu, gihindura icyo twari turi abantu baremwe n'Imana, turi abantu basanzwe, kitwinjiza mu bandi bantu badasanzwe bo kwitwa abana b'Imana.
kuko ijambo ry'Imana riko ritubwira ngo kuko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Imana ishimwe cyane. Twakiriye Yesu umwami n'umukiza, rero turonka iyo privilege yo kwitwa abana b'Imana kuko twemeye igikorwa Yesu yakoze ku musaraba, ko yapfuye azira ibyaha byacu, amena amaraso ku bwacu, ubugingo bwe arabutanga ku musaraba, arapfa tutaramumenya tukiri abanyabyaha, ariko igikorwa twamaze kwizera ku musaraba cyahinduye abo twari turi. Uyu munsi turi abana b'Imana. Kandi nimba utaramwakira, nagira ndakwibutse mwene data, byaramaze. Yesu yavuze ku musaraba ngo byose birarangiye. Mwene data, umuryango urakinguwe. Mwene data, Yesu yaramaze kwitanga ku musaraba. Nimba utarakira Yesu umwami n'umukiza, uyu munsi ndaguhamagara, uyu munsi ndagushishikariza mwene data, uwugurura umutima, ukingura urugi rw'umutima wawe, winjizemo Yesu, umuhamagare akubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Uyu munsi nawe uronke data mu ijuru. uyu munsi bikunde kuvuga ngo data. Imana ishimwe cyane. Hano rero ukomeje aravuga ngo Yesu niwe shusho y'Imana itaboneka, ngo niwe fura mu byaremwe byose. Iyo ukomeje rero abananya kuvuga ngo byose ibyo tureba, byose ibyo tubonesha amaso, ngo byose byaremwe nawe, ngo ariko ntibyaremwe nawe gusa, ariko ngo byose byararemye byongere bibe n'ibye. Imana ishimwe cyane. Tugarutse rero kuri topic yacu, Yesu abwira abigishwa, ababwira ngo umviriza, ngo iyo musaba ngo so wo mu ijuru, ngo mwe muri abantu babi, ngo ariko naho muri babi mushobora guha abana banyu ibyiza, ngo none so wo mu ijuru ngo azorushiriza kubaha ibyiza. Imana ishimwe cyane. Rero uyu data dufite wo mu ijuru ni data wa twese, ni data wa twese, ni se w'umwami wacu Yesu Kristo. Uw'ibyo afise mu kuboko kwiwe afise ibyiza gusa. Uyu munsi sinzi ibyo uri kurasaba, uyu munsi sinzi uburyo uri kuritwara. Reka ndakubwire, gusaba ntabwo ari bibi, ariko ndakuzana inkuru nziza mwene data. Nusubire kujuragirika ujya hirya no hino, tumbera Yesu wenyine. Uremerewe gusaba icyo ukeneye cyose, tumbera umusaraba. Waremerewe niba mwamaze kwakira Yesu umwami n'umukiza, umwegere. Uwo niwe yabyivugiye ngo tumusabe tuzahabwa. Ariko uwo dusaba ntidusaba nk'amaribobo, ntabwo dusegerereza, turasaba papa uwaducunguye, uwatuvyaye, yabivyaye abishatse, sinabihisemo, niwe yabishatse ko ncika umwana we. Ico nakoze gusa nakinguye umutima, ndavuga ngo Yesu ndakwakiriye. Mwene data, ndagufitiye inkuru nziza mwene data. Uyu munsi kuri uyu mugoroba mwene data, iyi saha ndagusabe, sinzi ibyo uri kuranyuramo, sinzi ibyo ari byo byose, ariko reka ndakubwira, ikinyoma cyose, mensonge yose yaza kukubwira ngo uri wenyine, mensonge yose yakubwira ngo waratawe, mensonge yose yakubwira ngo nta muntu akubabaye, nta muntu anezwa ibyawe, nta muntu n'umwe ariko aribaza ibyawe, ndakuzana inkuru nziza. Ibyawe data so mu ijuru arabyitwararika, so mu ijuru byose arabyitwararika. Ubuzima bwawe waje hano ku isi, tu n'es pas un accident. Waje hano ku isi hari ibyo Imana ikiragutegurira. Yesu si ibyo gusa, yaravuze yapfuye ku musaraba kugira ngo bikunde twinjire atabwoba, dushobore kumwegera twitwa abana b'Imana. Uyu munsi mwene data, ntusabirize, yumve kuri kurasabiriza, nusubire kumva umengo watawe. Uri imbere ya papa, uri imbere ya papa, uri imbere ya data, so urafise so mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Numvise nokomeza navuze kuri iki kintu. Bamwe iyo tuvuze data turavuga so canke data, turabizi. Benshi hari igihe hazi ikintu kimeze nk'igikomeye iyo tubivuga. Byambaye ko impamvu ndiko ndabivuga, byambaye ko ushobora kuba waragize data wa hano ku isi, no kuvuga so wa hano ku isi, ananigwa, adashobora cyangwa akagukorera ibyo utari wifuza ko agukorera, akaguhemukira n'ibindi. Ushobora kuba ufise igikomere. Iyo bavuze ngo data ukumva umengo ni wawe. Cyangwa ushobora, turaza amateka twese, ushobora kuba waranamubuze, hari uburyo wamwifuza, uyu munsi ariko waramuvuga kumva ngo nuko. Iyo ndabivuga ndabizi. Mu buzima bwanje nanje ndi muri bamwe nabonye data ariko agenda nkishaka kumubona. Kubwo kumutakaza
nashaka kuguma ndamubona kuko nari muto. Byageze aho iyo bavuze ngo data, bavuze ngo père, bavuze iryo zina, numva umengo ni igikomere, numva hari ahantu iryo jambo riko riranjana. Kimwe mu byo nobabwira, bamwe bashobora kuba batanabizi, iyi minsi mikuru ya Noel na Bonane, cyo no kwita iminsi mikuru yo kurangiza umwaka, niyo minsi mikuru yari dasanzwe muri famiye. Noneho nabona papa na mama bakadushira hamwe twese turi abana uko tuvukana, cyarazira ko ari umwana ayandi mavakansi abana bashobora kuja ibiruhuko, bashobora kuja ahantu, bashobora kubarungika kuja kuba tante, kuba anko muri famiye ahandi. Ariko iyo minsi mikuru cyarazira ko abana bagenda babagumiza hafi. None niho cyo gihe ababyeyi baduhezagira, ababyeyi bakabana natwe, twagira ibihe byiza cyane mu Noel cyane kurangiza umwaka yo bita Bonane, twagira ibihe byiza cyane. Rero kubwo kutakaza ababyeyi, kutakaza data nabandi, hagize igihe iyo minsi mikuru itakimbera iminsi y'umunezero. Ndavuga igikomere nari mfise kuko uyu munsi ariko ndavuga ijambo, nawe ushobora kuba ari igikomere ufise ku ijambo ariko ndavuga ngo so. Ndumva iri jambo ntosoza ntakubwiye kuri iki kintu. Rero namaze igihe ntabwo nari bwizeye, ntabwo nari bwakire Yesu umwami n'umukiza. Naraho nari mfise uburyo banyigishije Imana, nari ndayizi uko. Ariko kwakira Yesu umwami n'umukiza, icyo no kwita avoir la relation personnelle avec Dieu, kugiranira ubusabane n'Imana, ntabwo nari bwashika aho hantu sire bwakira Yesu umwami n'umukiza. Icyo gihe rero ubuzima nabayeho ntarakira Yesu umwami n'umukiza, maze gutakaza ababyeyi. Iyo minsi mikuru bita ngo ni minsi mikuru yo kwishima yo kurangiza umwaka, naho naseka ndi mu miryango bantwayemwo, mu miryango n'abandi, ndababwiza ukuri ntabwo nishimye. Nahita nibuka amagambo data yambwira na mama, nkibuka data, noneho nkabona absence ye cyari gikomere. Reka nkubwire ikintu kitari kiryoshe naco. Nibuka ku mashuri baje kureba abana, ababyeyi baraza, wabaza umwana ngo urya ni papa, yamuvuga nkumva ikintu kinzibuye kuko wafise papa ntamufise. Ariko nkubwiye inkuru nziza, nkufite inkuru nziza, uko nabivuga kavuga ngo nkumva hari ikintu kinzibura. Iyo bavuze data, bavuze ngo so, bavuze père, numva hari ikintu kibabaza, nkumva ndababaye uburyo babivuga. Ariko ikintu cyantunguye, cyashimisha umutima wanje, aribwo buhamya nashaka ngo bubakire ko muri kano kanya. Maze kwakira Yesu umwami n'umukiza, menya neza yuko Yesu yambera byose. Nabisomye mu ijambo ry'Imana, nongera ndabyumva, nagize experience. Yesu amaze kumbera umwami n'umukiza, mu bintu bikomeye byinshi nabonye, guharirwa ibyaha, kunyinjiza gukunda gusenga n'ibindi byinshi yankoreye. Ariko sinakwibagirwa kukubwira iki kintu, muri byinshi yankoreye yakijije igikomere nari mfise mu mutima wanjye cyo kumva absence y'abavyeyi, cyo kumva absence ya papa na mama, absence yo gukira cya gikomere bavuga ngo so. Icyo gikomere kirakira mu izina rya Yesu. Reka nkubwire mwene data, ndagenda kubwira iki kintu. Nimba ufise n'igikomere uyu munsi ucumva kiri ahantu kijyanye n'abavyeyi, ndakuzana inkuru nziza icyagushoboza gukira. Ndakwibutsa ufite so mu ijuru. Uyu so ndiko ndakubwira ntabwo apfa nk'uko wanje yapfuye, ntabwo biherera nga uyu yamaye igihe cyose. Uko yari arejo uyu munsi niko ariko nikazokwamiye bitazoshira. Imana ishimwe cyane. Uyu data tuvuga, uyu data wo mu ijuru ntabwo ahinduka, yamara umwizigirwa, arashoboye. Icyo ni cyambere, yamahiteka eternellement, yamahiteka. Icyakabiri, nimba ufise n'igikomere cya so yoba atashitse ku byo washaka, atagushikanye ibyo wifuza, naho ndakuzana inkuru nziza. Uyu data wo mu ijuru tuvuga, nicyo gituma Yesu yavuze ngo ni data wo mu ijuru. Uyashoboye vyose, uyashoboye vyose, uyarakiza, uyaratabara, nta kintu na kimwe kimunanira. Uyu Yesu tuvuga, uyu data wo mu ijuru tuvuga,
n'ubushoboye byo. Yesu hano abwira neza, arababwira ati gusaba, arabibutsa neza ati mwe muri babi ariko mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, none so mu ijuru ntazorushaho guha ibyiza abamusabye. Oh haleluya, Imana ishimwe cyane, ngo azorushaho guha ibyiza abamusabye. Imana ishimwe cyane. Hari indirimbo nkunda cyane iravuga ngo mu kuboko kwiwe hari ibyiza gusa. Yesu aravuga ngo azorushaho guha ibyiza abamusabye. Imana ishimwe cyane. Azorushaho nukuvuga ngo nibyo asanzwe akora, ariko ngo azorushaho. Imana ishimwe cyane. Mwene data, reka ndakwibutse mwene data, unyemerere winjire aha hantu umwuka w'Imana kugendera. Nimba hari ibyiza Uwiteka yamaze gukora, reka ndakuzana inkuru nziza. So mu ijuru, ufite so mu ijuru, so mu ijuru azorushaho kuguha ibyiza kuko umusabye. Mwene data, ntucobogore, ntuhagarike, ukomeze umusabe. Oya, reka ndakubwira, amajwi akubwira ngo ntibishoboka, amajwi akubwira ngo ngo bya bindi byahereye harya, reka ndakubwira yakoze bimwe bya mbere n'ubiracahari, ngo azorushaho kuduha ibyiza. Imana ishimwe cyane. Ndasenga muri kano kanya ngo Uwiteka so mu ijuru arushaho kuguha ibyiza. Nimba yaraguhaye abana, arushaho kuguha kubarera, aguhe kubarera gushikana ahantu. Nimba yarakije arusheho, ntamukize gusingwa, ahubwo aguhe byose. Nimba yaguhaye agakiza akaguha ubugingo buhoraho, nimba yagukuye mu byaha arushaho kugendera, arushaho kukwinjiza mu bukiranutsi. Mwene data, nimba yaragushoboje guheba bya bindi, nimba yaragushoboje guheba bya byaha, bya bindi byari byarananiranye, uyu munsi arusheho akwinjize mu bwiza bwe, akwinjize. Nimba hari amasezerano yaguhaye, nimba hari amaze gushitsa, ndavuga ngo arusheho kuguha andi masezerano. Uso mu ijuru arushaho kukwinjiza, ndavuze ngo arushaho kukwinjiza. Mwene data, oya reka ndakubwire, ntihagire ikintu na kimwe kikwereka kumenga uri wenyene, ntihagire ikintu na kimwe kiza kuguca intege kumengo nta data dufise. Turafise data wo mu ijuru, urafise so mu ijuru, ufite so mu ijuru. Mwene data, azi neza ibyo ukeneye, mu kuboko kwiwe hari ibyiza, arafise byose ibikwiye ubwo buzima bwawe. Iyo ngwara ikiyagukanga igutera ubwoba, nagenda kubwire, arafise gukiza mu kuboko kwiwe. Mwegere nk'umwana, mwegere, umubwire, mutumbere, umubwire ngo Yesu, mu kuboko kwawe hari ugukiza. Nimba hari ikintu ubona cyabuze mu rugo rwawe, fukama muri iyo nzu, mubwire ngo Yesu, hari ibyiza. Nibi warabikoze, n'ubandanye kungirira neza. Arusheho mwene data, nyemerera soreze hano ibya data wo mu ijuru. Nawo bisore ni byinshi. Ibimuranga data, ahindura stati, ibimuranga data, akingura imiryango. Data dukorera ibyi, data gukorera wowe ibyo udashoboye nk'umwana. Ibyo dukorera birarenze, nabyo nokome. Reka nubakira aha gusa uyu munsi, unyemere soreza aha, mvuge ngo urafite so mu ijuru, arusheho kuguha ibyiza, akwinjize aho utari bwagere, akwinjize, akwereka ibyo utari bwabone, akwereka ibindi utari bwabone, akwinjize muri iyi minsi. Uko dusoza, uko twinjira, uko winjira mu rundi rugezo, mu buryo bwo kumva ijwi rye, mu buryo bw'ubusabane nawe, mu buryo bwo gusenga. Akwinjize uburyo usoma ijambo, aguhe kurikunda, kwinjiza ahandi hantu, akwinjize gukunda ibye, akwinjize gukunda umurimo we, akwinjize agushoboze ibyo wasezeranye gukora, ubikore, agushoboze. N'ukuboko kwiwe arashoboye. Nyemerera dusenge. Mwene data, urafite so mu ijuru, agushoboze mama, agushoboze papa, agushoboze musore, agushoboze mwana, agushoboze mu byawe, agushoboze mu muryango, aguha ibyiza, akugiriye neza. Murakoze, reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, nguhaye ishimwe n'icyubahiro. Ndagushimiye Mana, ndagushimiye kugira neza kwawe, ndagushimiye ko watwemereye, waratwemeye ko ducika abana bawe,
kubw'igikorwa wakoze ku musaraba utanga umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo arapfa azira ibyaha byacu kugira ngo uyu munsi bikunde twitwa abana b'Imana. Ico kibanza barakiduhaye. Uyu munsi uri data mu ijuru, turahamagara data. Ndasenze data ngugiriye neza umuntu wese mvise iri jambo, ndasenze ngo ubagiriye neza, ubibuke urushirize kubaha ibyiza, ubagendere ubagiriye neza, ubagiriye neza, ugiriye neza umuntu wese akwiteze muri kano kanya, ukinzira hatari inzira, ukingura imiryango yakinze, ubamenye kugaragaza imbaraga zawe mu izina rya Yesu. Muri uyu muryango uhagendere, ubaha ibyiza Mana, ubagendere mu mitima yabo, ubijize mu busabane budasanzwe nawe, usubire kubagendera. Ijwi ry'umwana ryumvikane, iry'umuvyeyi ryumvikane. Datanya n'icubahiro, ugaragaza ububasha bwawe. Urakoze, turagushimiye ko wumvise ugusenga kwacu, ubandanye kugirira neza ubwoko bwawe, kandi unawakwakiriye umugendere umuhagakiza, ugendere benshi Imana. Uyu munsi tubone kubohoka, uyu munsi tubone amasezerano, ushitse amasezerano ko wamaze gusezerana, ko turazi kuri Imana isezeranye igashitsa. Urakoze, icubahiro, ishimwe no gufukamirwa byose bikugaruke ko mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibandanye kubagira neza. Turabashimiye mwashoboye kudukurikira, tubashimira uburyo mubandanya gusengera abakozi b'Imana, uburyo mubandanya gusangira ubutumwa nk'uko abakozi b'Imana bandanya guca hano, bandanya kubigisha. Uwiteka abandanye kubagira neza, kandi turabashimira cyane mwese, tubandanya kubashishikariza, tubashimira uburyo mubandanya kwitanga bimwe bikomeye cyane, ku buryo mwitanga muri ko murakora uyu murimo ujanye no kubaka urusengero. Turabashimira cyane, Uwiteka abandanye kubagira neza. Uburyo mwitanga, turabona benshi bariko baritanga, ariko n'ubu turabashishikariza aho turiko turasana, turiko turasoza kubaka urusengero, ariko n'ubu turacakeneye inkunga yanyu, turakeneye amafaranga, turakeneye amasengesho. Mwananye kwitanga, Imana ibandanye kubagira neza. Nukuri umurimo mwakoze mu minsi iza tuzobibereka. Mwakoze igikorwa gikomeye cyane, mwakoze igikorwa cyiza. Uwiteka abandanye kubagira neza. Rero mwarakoze cyane, turabahaye ikaze muri byose. Mubandanye gusangira ubutumwa, mubandanye gusengera abakozi b'Imana, mubandanye guca imbere yanyu, mubandanye gusengera n'uyu murimo. Murazi kutoroshe, nukuri abandi barabugururi, barabafunguriye aho bariko barasengera. Natwe turifuza ko mu minsi iza yavuba cyane turangiza kubaka urusengero, noneho tukaza guterana nk'abana b'Imana. Rero turabashimira cyane byo muritanga. Dusubiye kubasabira umugisha w'Imana, mwe muri Canada, muri Amerika, muri Aziya, muri Europe, hano mu Rwanda, i Burundi, muri Afrika, impande zose uburyo muri ko muritanga. Imana ibandanye kubagira neza. Muranza kubona inimero za mobile money, inimero za account ya Eglise, uburyo bwose mushobora kubikora. Imana ibandanye kubagira neza, mubandanye gusengera itorero, kandi Uwiteka abandanye kubagira neza. Murakoze cyane. Ubuntu bw'Imana bafuke, ubuntu bw'Imana ubane namwe. Ufite so mu ijuru. Imana ibahezagire. Murakoze cyane.